Aha 2018 by'okwezi kwa 11 mu mwaka gw'2026 gavumenti ejwekirwe minisita w'ebyokwerinda kandi ori omu nyeshengyero aha bwishaza rya Rujumbura General G. Muhwezi akebembera omurimo gw'okutongoza kwombeka amaizi marungi agayetirwe Garuka Kikarara Project. Project egi y'oburingwa bwa kilometers 28 ekahaibwa ab'ekitongore kya Umbrella kandi ekaba ehikire kuhwa omu kwezi kwa mukaaga omwaka ogu. Abaturanyi bagira ngu abantu abarugira district bakaija batwara za pipe z'okurabyamu amaizi aga kandi batugambira bakabine n'ekihandiiko ekyabire kihandikireho Kikarara ekyabire kihandikireho Garuka Kikarara Project kandi kirereka ngu baraza kukora kilomita 28 nanye nk'omwebembezi w'abanyagaruka hamwe na Kikarara kunarebire ekyo nahurira nashemererwa munonga habwo kuba nkamanya ngu baza kukora kilomita 28 ziraza kumarayo Kikarara na Garuka tusigare turije n'ubuho kusigara gatayikiro mu byaro henyine hamaka g'abantu konko bundi abantu barabasa nko kwebasa barabasa kururaho bahiseyo kurugirira nko kubabire bari kutugambira aba Umbrella tugumire mu tureto mbi twayebuza twagarukwa aha kuguma tutine mizi so kituretiro kutashemererwa abantu bona tibashemererwa omuruka gwena ogwagaruka gwena tigushemerigwe na hatiya no kwetombitwa ahabwe shonga ya mizi gitu agituye twamanye kugaza kwija gatuyambeho mbere ture turabonabonamo kugira ngo obundi twohinduka amibereho yitu n'emitureho yite ture turaturiraho umuseru yagaruka bwo kwesa mizima. Abatura mu cicweke kintu bagira ngo ibura ry'amaizi marungi rubabereye ikizubu cyango amashanju mungana ko mbura amezi nza batanyenda yabayo abana be baruka kutaha bano konagira abantu zintutwa nawe ndikurya busha muri ratuizi amezi gamburi nangwa kabone bakantera wanyara akatanka nkikara abana bitwa baraza gutaha amizi umwe n'ubumwe bamwe baje amizi ndumwe batwara nanga bushaye shanga ibyo nabyo byabe bizibu ekindi ushanga umuntu yayenda ngo kuteka kuza kugira ngo gabone nayo ni hare abebembezo mu cicweke kintu bagira ngo abantu barukuba umunonga ahabo kugira amaizi mabi ngo bwire ko bikire tukureba bariyo mu kilometers 8 zibayikiza hano barima twahururane bagira ngo bayisa kilometers 28 ngo bariyo ni bahendera kandi ubwo witu na nebipire byabire biriyo bamaze regaruka bakabyacira kandi ibipire byo kandi bitwagwa district engineer witu Deusi mwenu cyatwataho abantu batuzomara kankabebembezi nitwe twayikora mu murimo twaje nkaturikiza abantu bitu ibizingwe bitwine umuruka gwituntu n'indwareze turarwara mu nonga ntabwo kuburwa amizi agutoranywa n'amizi mabi agutoranywa n'enyamisha n'abapaka bakagezaho batukoreraho amizi agenyamishwa baragakorera umwami Kamara baba arigo batandika kuturetera ngo batwa ngo ari butumi rede kugamba okuhisa obugafumendera atuyambire ningashi ruhanga nawe wenka karebo busasi no kubonabona kw'abantu akagire yakora akayamba abantu ahabwo kuba mwene tubire turahurira baragira ngo Minister Baramu ngo ari kwija ari kuzo mu yindi myanyo bundi akagira abo yayamba nitwe twina amasiko tubire turi kushaba ngo hona shina ngo ati turangu yija nkeri izoba nitwe tukeshukayo nk'abanyagaruka abantu bashaba government kucondoza hanshonga y'amaizi gabo bakagaruka bakamaririza project ege sabira government ngo ehurisize okushaba kwitu amaizi gitu ago babire bari tukorera bagakore abo ko tushobiye gwenda waranezo kutumarira kandi bize betegereze twashabira na chairman witu RC5 ayiza yetegereza amizi agaguturanya kandi tumugambira n'ibizu bito kubyemerera urukura amaizi a district ya Rukungiride usitwe kwase nagira ngo government neyenda kwisya amaizi ombyaro byona kandi eshongeji nabagimanya mandate ya government no kugira ngo etagetinge what and serve the villages kandi ikindi twayikiriza n'icyo kirungi pipes district yabahiri twagira ngo hatagiye yarwo muri Bwambara indeed nabone batesifying atine yarugire muri Bwambara sub county zone nimwe ziriwe zikora Gashakwa Smart Robert Mugabe ho mu Rukungiri